Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublay pi baro kini kilongki khubor bam takasngi. Kinong yalam jengkador bar kisiem lingdo basan khat arat sauk sing saulama sari krai hima kheriem kilapan pawi kajing persha bagajing bam sngoham ya ka khairim act. Habakran baginong tho khubor ubasan karat namsha ubadeiru unong aiktien ulo ong banakaliang kajongki kisngo persha ikilai teliki kendon. Kata kajing pendu ya ka kerteng rat syari bhoi ya ki khat arat ha ka jakarat kila tho baginong no tang kishnat rat. Kabaar la pendu ya ka bordrei kam jongki ban pet ya ka kendo kasyam ban register ban pet ya ginu ki jingya kajya jaka hapo karat. La penduk ru ika kerteng jong shibun ki longkur ki bedai ki longsan jong karat ki bahadu mentaru ki dangdai ki basan jong karat. Uba wa plang ula benrap da ka bethu bakum ka kinhun ki lalit ban kerpat shi ka district council ban netbu ya ka shi thi ha chairman ka district council bat kerpat ban penbet biang ya kini ki lai teli ki kendon ki bakum ka kinhun ka sngau persha. Ula yathu ru baka kinhun kalarai bakat ba kimpat la ban penbet ikini kilai teliki kendon na kaliang jongki kinweng ya kajing ya trailang bat usim khairim ya kajing ai belang ka baki ju ai belang man kasnem kawai karaj wei ublang li nadu menta kasnem kinom ai belang shu kilarai ru banadu menta kasnem kinom sa shu ya usim khairim ban pha tho belang Syakini kiraj ka kinhun kalarai ban kerpat syabaro kirang basnong ba kinom aisyu yuk senyang ubenhei ka kinhun ka yengskem bakat ba ompatla ban penbet kin om yakren bat usim tat hadu bakinda weng shwai ki kendon ki bagi dawa ban penbet. Ada yang ba enel ba plang, ada yang bosan yang mengerai Indonesia. Dengan hanya pankren, agak jeron lang jom ini di Simran, di Londoran, Basanran, na di Khalat di Kirai di Koribo District, di Bahab apa kaya makhirin di pengikut di Rai Sarikrai, Sauk Sing, Saulama. Ia don hanya berok. Don di sim di tiang, don di lunggur sampai sekarang, basan yang raya mengar, bat kini di besok ini, ilayawan hikmat naman lagi raya lagi kadar raya. Tapi jual yang ini kalau bantu pau, ya rajin sampusya, ya rajin bom surya, ya kena tak khairi maks, kaba, ba penmi kum kami karya kerjaan agak kawit di nomor besar. Buat kantang kena kelat ho nak office jom ne u londo juga usai kepala pengkelang si. Tengi supusya ikini kilai tuli kendon. Gawe bala pintu ia kerten rai syari boy ia kini kena rai. Haji karai latho kilom natang kisna rai. Kabar la pendur ya kabotrekan pergi ke Bajulong. Ban pet ya dikinde siap. Ban air distar, ban air belir. Lane ban penbet ya ji kerja macam jaka jom dikerat. Ban nanon kata la pendur ya sibun di kerten jom dilongkur. Tiba-tiba dilungsar di barat. Iba hadu mutar di besar di barat. Tidak sisa barat. Sibun ki meeting na kementeriannya ban nilai rai ban apil syara district council. Te nilai lebu mentarasni ya kan apil hau chairman di district council. Ha kebagi kerpat ban ribas biang ya kini kilai teli kendon dibangi sepusya. Te nilai rai ho ba kat ba umpat wen dia kini kilai teli kendon di bakta dia ini nginwen no ka dia trelang kursi kai makhirim ya kacin ai belang ya kebagai doai man asnem lagi tikirai ini awai karai wai belang li tenare man asnem
nginam ay berlangsung. But wilayah bu mana kesenam musim kering ujubha ini bentuk pelang nasi tahan dari bawah ini apa bikin arai bantap ia kedua himsa maka kedua himsa lagi tak pelang manusia demonstrasi wilayah lain dan ini siapa yang musim kering bauan pak pelang situ di rai ini kebalai nilarai ban apil syaki drama senang baru kita apa kena nilarai bagina mai suya usunya unhei na kerja kena pemulang sih na demonstrasi nama demonstrasi muslim wujud penpoy kerwo baga pemulang kanong aga kerja tadi na kerba dipikir kun diajar punya penulisnya bagi lain Rai berbentuk nila pusai syakir basnam nila apil syakir basnam berlepas jadi makin nama desi pandang dosnya berpenpoy syakir jadi pembelang. Tewala ada muslim, ada muslim pun yang ini orang laba kelah yang saya berbeda tanpa nila rai ba kat ba umpat berbeda ia kamu menunggu dia keren, ini namanya keren, ini keren tak mendalam ribas. Bala wen ma yung dikendon kibolong persya dirai boleh kejinsion kata yo ini je baru sikata ni sisa ni kadar ni besar isimrai abadal islam lan kirsimet di bapan register di bapan ulir ni ay mengi dan ada bayan ni seleksi sim khairi Teri katkun kena kebawan na unai kau kita unai syai. Bakin basan kim lah si benai dulu, kim lah si benai register. Ihaban lagi direct syau belum dah syai. Muslim. Makanya kebawan belum syai bah ini. Te kebenengkong onam ong su right. Mau berserta lah ong right nam syah, right nam tham, right yang ngar, right mayong makdo, right nam tarin. Teman-teman yang lapor kelah kilang datang snap right nam tham kamu lapor dulu ya kira terbar agak tu kupar kilang langsung bandai star bandai dulu jadi kalau di keputar kabar lain keladon kadis jom kilang kur hanya di bawah kilang san mah harus utali deh kilang san kisim cari kadari kumajulong lawen ni kita menjadi lokur lapon ki mula syawan ni dia kelak ketak apa ni dengan layar ba kat ba empat penkelah yang kena peribas empat lagi kini kendon kemudian ini terlang ben lo ia gitu tadi kendon bandung tos na right ko kura kira ba kabor kumbala jule abangi air distar ilang na yung ilang balik balik jika putra benar-benar menolak kerja kan belum ikut tu ba kabar kena kejinja kerten dipindah kilang kur lapun dibaca kerten dibalong diminta kilang sam nanti kita cak kerten tu nak kawai karai art kalai kur nak kawai karai cikur tu lah pelang-pelang kilapun kur lapun cak kerten lalu ngelak ketak yung ini jadi kini tiba imde bersabjar imde bersyukur samenti jadi ini bentuk syai makanya kalau kawai nak apa ketak itu terus boleh yang mau dipiung ba no la punya tu bakla bat ni la orang balik kecil berkam bakla tu usia berat yang usai ya buat cara usia boleh pimpah dah kata ke contoh cerita tu di namanya lepas tu keluar ni nama hanne pasai do keluar dalam dia bagi yai dagaan kalau atara ini sudah terketin dan ini sudah muslim atara muslim lu pada kamdon kecing ya kecing mud kecing ekran apa muslim dah kebayang jurulang kamu kalau bantu kelain dia kan nama nama besar tinggal kopi dan kopi kat arti
Nadu nayam ngar hadu mayong nama syawai dil kerat digerai. Ikut digerai sarikrai sauksin salama. Ini ya kan nikah hukum. Dipelai ya kadega ayah ha tapi kusni pembelak ini. Kawai kadega tam wei na kawai gerai. Lagalong kuno bagi pas kadega ayah. Te lalong basu nyuben. Basu dah sop yang ini. Klaim itu Risha Ustin Madebun Kot, Unarung Shell Kot ini, Nimat Mantumi, Kane Karim Ab, Inu Kunta, Fi Nagalian Kira ini Boy, Piong Puno, Haji Mulen, Kunta deh. Dia Suthol Kato, Hasan Gubernur, Usim Suthol oleh certified. Kapau bolong dong Usai, Ndaw la sinabi negara, almost insights in. Terus matron certified the above mentioned so site. Kamu usai merimat ukran studi dengan lah selesai nolak. Ketika hok ini terai sebagai hok ban kelar ban persya ban property. Waktu ni kau beli Klaim sekarang. Te syuya pun mau ya kini dilunduk kini te. Uang hitam belum tadi kalau kan bertumbuh dengan mengasai gubernur londang ya idaraan kemudian kalau Teka ikut pasenjam ke bawah niat pat na dia nang ni pat. ini apa kena manggil lebu kerana dorkar semua minap up mana menung cerman mana menung ilat enca dengan up dan lagi lapor ya kara ya ke sistem komite susul dengan haban lek je keren ya usai mengenai keren ini keren lam nilai ban lese nilai ban ke jumut laban pentulai dengan dengan scam ba dengan scam ni kalau ba lom dah wali gitu kendor di bakta ini kamu ba mendai begini ya penkelumar begini ya rak lamayan dengan suan baik kerja telang usai mikir tentang ketahin kata